ایواره بخیر بینرین چرپل مدیا کشه کی پروبلمه کی تکنیکی چه بوش بویم چاره که نزدیک 20 دقیقه نه حتی کم چاره سر کرد باشم نه بوارانه ایروجی دیسم ده برنامه روزه و روز آوادا لگل حوالی من ماموستا عبدالباقی حسینی و هروها میوانی ما ادریس عمر ام بوارانه و امی د ناف سرویس مدا خالی مدا چه هبونه امی وانا یکو بوارا بافن شروع بکن و هروها امی پیشنیاری و تبنیه و پرسه وجی بگیرن و حتی جمعه امی پرسه وانجی بدن بله ماموستا برز ادریس عمر تو بخیر هاتین ویسکار پرتوکه که لسر تروریزم نویساندیه امی پیشی جوی دست بکن پاشه جی ایجا بچن خاله خواهدنه عبدالباقی حسینی هفکار من شخون ناز دکن اما دمکی دریجم بهورانه هیوید که من جوی پیدا بکربن حتی کجمتی همه بهورابن نها همه سرویسی خواه بیرن اکرانه حوالی ما حاضر کرنه ویدیو کی جمره بکرم اخواه بله بینرین هجا برز ادریس عمر جارگن تو بخیر هاتی سر چاوا و هفکار من عبدالباقی حسینی که ام بهورانت ایوارا تجی بخیر و تجی بخیر هاتی پیشی که ام ده پیشی که ام دست بکن هفته چوی گلکی کسین می بقیمت و برازی تکوشر و پارازوانین ولاتی ما به ایریشا داعش پیشمرگی ما شهید کتن و هر وها برینداری ما جهنه پیشی هم برزوانا ببیرتینن و جو کسو کاریوان را سرساخیت خوازن و جو بریندارا جی شفای خیره روژه کی زو که بگیجن مالباتا خواه که بگیجن ناف کسو کاری خواه و هر وها تیکو شرکی کرد خالد مشایخ که او جی براستی کدکی مزن از تکوشین آزادی گلی خدا دایه اوجی چه رحمه خوده پیشیا وی از لسروی برز عبدالباقی دی چند گوتنا بیجه باشی جم در باز خالی خواهی دنیجی ببین کرم که سپاس گلکی وارباش تماشاوانین هیجا وارباش میوانین چارپل میدیا و هر وکی دیجی پیف تیوی
بناوی خونا به کیتیا گشتی آن ویسکار روزنامه‌وان کردستان روجاوا از خیراتنی بود کم خیراتنی به میوان عزیز ادریس عمر دکن هر وکی دیجی هفکاری خو میرزا کار به گمان گلک تشتین گوتن لیبلی مسر شخصیتا آنجی مرو به هیجا کی کوشرین امر خالد مشایخ را وستنکی او یک بوج کمین کسین کو پارتیا سیاسی یا تفکر سیاسی کردستان روجاوا دامزران ده 1957 او جی یک جوابو گلک کارو خبات سیاسی کرن دبرنا تواخوا مروفكي قالك هجاب وبراستي او نه حوالين خوا لدجي ريجيما سوري دركتن دماكو عرب آنين هريما كردا وتشلو دقندين عربا لسر خاكا كردان هاتا بكرين او لدجي في سيستمي قابون هات انجزاكرين نه سالا ده زندان سوري دمان پشتی وی کاری خودیسا بردوام کر او مروفکی ولاد پرور بو نتو پرور بو هردم دخواست نتوا کردی لپیش که مافی کردا پیک وره چل روجاوای کردستانه و چل همی سرانسری کردستانه او جمالک دولمن بو و بابی اولدار بو دما بابی جیره گوت گو کری من گلک جارتت که حبسه اب مسئله دویت شخور هل بجیره نا تی اولدار به و تی تاجر به مالدار به آجی تی سیاست مدار بو پارتیزان به وی سیاست و پارتیزان وی هلبجار و از نتوا خواه نادم به مال دنه برای من او هنم تو هیه هم کارن کاری خواه تجارت بکن اولداریا خواه بکن یه مدی پارتیزان بم هر وقتی دیجی دوزا نتوا خواه لرژیم سوری بکن جبر مافی مکرده روجاوی گو ام زمان خوب آخرین مافی می نتوی هبه ناسنامه همه هبه درباره ناسنامه یعنی که ادریس عمر میوانه ما یعنی لسوری اجدایک بویا به ناسنامه ریم سر کرتجیانه وینا آخری امکان تنکی سر کرتجیانه بله کرم که ادریس عمر براستی مروکی جایه درکا حمکویه او جی باجارک دکبه روجاوای کردستان دی سرسینورن باشوری کردستان دی سالن شستی اجدایک بویه لور خوندنا خو یا سرکوا کریه پشتیوه کار سیاسی جی کر از بارم 4 سالات کت زندان ده جبر کاری خوی سیاسی خوندنا باش کر پشتی بکالوریا کت انستوتکه او جی بردوام کر لی رژیم هرتم وی بنچار بکر گلک جارا استنگی جرد خلقان لی دی ساجی وی کاری خبر دوام کر هرچی کاری سیاسی چی کاری وقتی جی چاپ کرنا پرتوکان گلک پرتوک جی کیسه خوی تایبت دان چاپ کرنه پشرده پرتوکن هیجا بزمان عربی نویسان دیه دی سر یک سوریای یک جی سر کرد و تروری یاگو ایشه بمی پحساوی بکن وکی ده لوی داویه خوندنک هلدایی کر ماجستر دواری زانیاری سیاسی دور گر لجامعه دانمارک هر وکی دیجی اندامه می اندامه یکیتیا گشتی آنی بسکار روجاوان کردین سوریا آن کردین روجاوای کردستانه و کنگره می 2016 جی آمده بو حتانا جی حواله می و انپی سر بلندن کو مروکی وها ایرو میوانه چارپل میدیا و هر وکی دیجی پیف تیویه بله که میرزا بله دوباره دیساج با ما مسته بیجم بخیر هاتی اما یک سر دست بوی بکن جبر که هنکی پروبلمی پشتاوی جی هیه و هنک کاریوی جی هیه تخوازه زو جی بچه جبوی اما یک سر بکونم مجارا روجاوا خواه عوله سرنویسا خواه عوله بله ما مستد پرتوکه کی لسر تروریزم لسر تروره پرتوکه کی نویسان بیا پیروز دکم لی پیشی ام وقت تیگه ها یا جی وقت فهم کرنا ترور چیه ام پیشی لسروی ترور تعریف که که ترور چیه و پاشه تروریزم چیه و پاشه تروریست کیه ام حساب هدی پیواورن بله قال لك سباس جبوي هوا إغارة هوا وحمي تماشوانن بيف تي في بخير بي أم هي بدارن دمك ولي بسود مرة درباز بكن
برتوكا من شخوا بناوي كرد وترور يعني نيرينك كردي لسر تروري وشاوا كردا الهمبري تروري لبرخدان ليه ترور چیه؟ ترور بخواه چیه؟ ترور دما هز تندو توجی تیر بکار آنین جبوی گوهارتنا بریارا سیاسی يعني جارنا دولة الهمبري اوبوزيسيون تروري بكارتيني جبوي وقلز بكي او اوبوزيسيون بريارا خو بغوري يانجي اوبوزيسيون الهمبري دولتي تشك سلاح تندوتجيه بكارتيني قال لك رنجي تروريجي هنا يعني ترور تعريفه وي يعني قال لك تعريف جير هنا ليه داناسينك لسر متفق نينا جبر هريكي تروري برنجي خوا ددي ناسكرن الجور برجواندين خوا لي ترورا دولتا ترورا هر يعني رنجي هري بلندش تروري جبر چه جبر الجور زاغوني وي دولتي هزب كارتي والهمبري چه همولاتيه ويبي يعني همبري همولاتيه دولتك ديبه بس او جي او باجار يعني او قنت هاتمن داقر كرن كتيبة بندستوي دولتي دا جبوي رامان سياسي يان جواكي يان اولي وقتي حزب بكارانين او رنگ ترور دستيني ترور براستي مود دكاري بساعات اثر باخيوه يعني وك مفهوم وك مصطلح وك تعريف وك شوين تروري ترور چرنگي يعني هاتيه بكارانين ديروكي ده حتى نها يعني نا ديروكا تروري قرن 19 ده دست بيدكي يعني دوي سردمه ده مثلا جيرد قوتن سردمه الرهبة بخود شيء ترسى يعني تترسيت يخيد لي يه مقابله خوده بچرنگي برنگت يعني تشكلهم بري بكارتيني يان جيتوي درافيني يان جيتوي بنشافدكي طبعا ترورا رفاندنا انسانا هي جبوي بريارا سياسي ورقوارتن رواندنا طيارة هي رواندنا سفينة وباخرة هي ترورا كيميائي هي ترورا نووي هي يعني قالك شوية تروري هنا ترور وكما قلتي قالك قناغارة درباز بيه دوي دميدا صالي 1700 نوتو سي حتى نوتو شاريدا او دما رهبه جيرد قوتن الفرنسا دوي دميدا شورشا فرنسيج دست بيكر او سركردين دوي مرحله وك روبسبير سان جوست او تقريبا 40,000 خلق سري واجه كرن 300,000 قرتن اخسن زندان هذا دوي دميدا هجمارا ولاتين فرنسا بيشتو 7 مليون بي شورش هذا جي قرق جارة ترور چيد بي بناوي شورشي جروب چيد بن و ترور بكارتينن قالك شورش هذا جي ولا چيبيا لي بايراجي مرحلة قرن 19 دا تيارات دي دركتن جوارة تقوتن عدمي وفوضوي اواجي الهمبري دسهلاتا شرد كرن دقوتن جركة دسلات وري هرفاندن يعني دزجهن وين مؤسسات وين حتى قرني بيستهي جي قال لك مفكر وفلاسفة دركتن ترورا سياسي جرد عربي بيجن عنف السياسي بكارتانين بايرجي بيشتي حرب عالمية دوي أمريكا ترور هنكي لبيش خست بيشتي قال لك أو أني وتحالف وتشتشيبين وأمريكا دسهلاتا يخرد بالدنيا ده أو ترور برنج جدي يعني إنكي بيش خست حتى يازده سبتمبري بيشتي أو مركزة آبورية ناسكري أمريكا هات هرفاندن دستي رخصنا القاعدة إنكي يعني زلال بيو أمريكا جو جي نب مربي
دجمنه ما و شر تروري هات كرن دولات هاتن روخاندن امريكا ريجيم وخستن افغانستان وعراق لي البشتي شورشن بهارا عربي ترور هين دجوارتر هين برنجك هوفانا وحشيت يعني هاد بكارانين بريا ريخستنا تروريست داعش بري هنجي طبعا قاعد يجي قالك كاري تروريستي كرن لي داعش تشتكرين يعني سردما مدى واصل صالح هنيدا ما ناديتيو ما نبي هيستيا يعني تخلكي تقفص هذا اقر برديوات وابشوتين تسري خلكي جيبكي ترسي بيخدلي دريت دتشي او هريم وجهن داعش دقهاي خلق يعني دبزدها يعني اشترسي تروراوي كورتي استكارم في سر تروري بيجم طبعا برتوكا من يعني قالكي سر يعني تندروية وتروري أساكني ما دواري تروري ده من دا داناسين وشاوة يعني تالي كردا الهمبري و هوفيتيا تروريستا كاربين البرخو بدن ولاتي خو بباريزن وجيهان جي باراستن وقالك قربانية مازندان جبوي كاربين فيما ترسيها نلسر ولاتي خو هنكي دور بكم بله دنگ که امزانم چما پیشی هزار 700 دا یا جی 800 دا لجیهان ما بویرن وک تروریت نبون هبون حتما هبون ليه دوي دمتا بيتر يعني هات ناسكرن يعني او دم او سردم هات بنافكرن يعني بنافي دما سردما تروري يا يعني رهبه بخوا يعني ترور شيء الارهاب يعني العربي الخوف الفزع يعني تطرسيت اخي دلي خلكيده حتما هبي بله ترور كتب باسكرن هالنا او كي الدنيا مينا كوتشوا دناف اولن اسلامي دا تم بنافكرن ل کو عمله دنیرن دنا بین پروتستان و کاتولیکا داجی بوان اواناجی لدجر تروری بکارانینه راست ترور نتني بأولكي وغريدايا نتني بملتكي وغريدايا نتلي بجروبنا وغريدايا ترور وقت بيجن يعني جغرافيتها درواز دكي ترور نها بيه تشتك جهاني ناف دولتي دنيا حمي لسر مترسيا تروري دساكني راستا لي ترورا هري دجوار وقتي كراسي أولي الخدكي يعني جي كراسي إيديولوجي الخدكي تراز بيجي يعني أو بوير تشيبينة نابرا حمي أولاده يعني نها قالك ريخستنين تروريست بناوي إسلامي تروري دكن ليه أديان يعني أول حميجي الدجي ترورينا الدجي تندروينا أول هاتنا جبوي إنسانا جبوي خوشيا إنسانا جبوي بشكتنا إنسانا جبوي زاغون وجيان هنكي برنجك باش ريبهري ليه حمي ديانات حمي أولاده إنساني تندروهنا إنساني نصوص ديني وك قالب دبن الجور فهمي إخوة وخلكن دي نلجور مجيء وابيان نلجور وك أود فكرن ودبينن يعني وكفر دكن قتلا وحلال دكن كشتنا وحلال دكن ودبينن وك دجمن خد بينن راس أف الجم حمي أولها وما السر فيجي ما برتوكا خدا السر فيجي ساكني ما نيرينا أولا السر تروري ما قالك نمونا آنينا نتني هرسي ديانين يعني أولين سركا لي بوزيتجي وزردشتيتجي
نيرينا وال سر تروري انو تشاوا اف اولين هني حمي جبوي اشتيه وجبوي وكافيه وجبوي تشتن باش جبوي انسانا هاتنا وجبوي جواك بريكو بيك بريف هري لي مخابن قالك ريخستن بناوي اولا تروري بكارتين بله دناب اولا اسلام دا ام دنهرن كو قالك قربي وانا جي هف جودا هنا ولدج هف جي شردكن يعني نكون لدج اولا كي دن شردكن لدج اولا شردكن بيجن داعش لحميها تشنت او كسنات باراست شو اول او كسنات خست كسن ياجي باريس جان ياجي خلق قوم سنخست حتى كو جهشت ازديا حتى كو جهشت اليما اللي بيشي دا الوناخست بيشي تشول المسل خست بيشي نظام سوريا تشول قالك جياخست داغرتو او انا حميجي سنبون يعني نكو بيجن شعابو تشول لدج سنة شركر واجبو تشي راستا يعني انها داعش يعني شو ما قلت اف ريخستنين هولي ريخستنين يعني خود بينن راست وغيري خود بينن شاش يعني خلكي تبلي فاري خصنا دبن خلكك بهذينا خلكك جواكي دا ناين قبول كرن خلكك ديروكك ياوا نباقجها خلكك يعني تشجوارد بيجن يعني جيانا خو عاجز دبن وقت افري خصني هنتين بسلوغان مظن ودبيجن امي يعني خلافة اسلامي بيك بين وخلكي بهري جنتي ونظام تشي اف خلكي هني ابي تبلي فا ريخصنا دبن او دبيجن تشي او دبيجن يعني جيانا ما وفي جوهرتنا مظن روري جوهرتن يعني اف جوهرتنا تشيبي او انسان ولي وخلكن يعني حج قيادتكن خلكن راديكال يه تندرو يه حج كاري چقداري دكي دما دكن هاف يعني كارين ترورستي تنكرن او فرقنا وجداينا اخن نقبا مثلا ابهني انها دما دسبيكي داعش تشيبي ابو مصعب الزرقاوي او داعش اذاكر العراقي ده ابو مصعب الزرقاوي يكي اردني بي بين صاله الاردني كانت حبسه دمشق حبسه دركات شو افغانستاني تبلي قاعده بي تبلي اسامه بن لادن وقاعده وابي بجرى ضصبت $1000 جوا ستاندن وكا قرطكي وهات معسكرك تشيكر كوره درباسي عراقي دبي دريا ايراني وكردستان عراقي الجندي بيارة تابعي هريمة سليمانية الويدي وك معسكركي تشيكر طيرة أمريكا ليخست يعني طيارة الجهة واخستن أو زعيف كرن ليه تشون عراقي دا المناطق السنية وادا خورد بين دويدا ميدا أويد بيانات خدا إشكرا دقو جرك أم شري شيعة بكن يعني إشكرا يعني هلوستا أوي خوياي بي يعني وزلال بي وچند يعني بوير تشيبين حوادث تشيكرن چند عملي كرن لي بشترى امريكا 2006 او كشتن طيرة ابو بكر ابو عمر ابو ايوب المصري هات وبشترى ابو بكر البغدادي هات لي ابو بكر البغدادي وا تراز دي بيجي مناطق السنة هذا بيتر يعني خلقي السنة ايشاندن تشل سوري تشل عراقي براستي تشيكرنا داعش جي السر وي مسألة جي هنكي ساكنيمة تشيكرنا داعش جي دستي دولتي هرميتي ذهبي جبر داعش بشتي موصل كتا دستي وادا 2014 بري خودان نيف عراقي ودان بغداي ليش نشكيفا بري خو جوهارتن بري خودان كردستاني حتى قهال سر حدود ايراني جي لي في شكك نبردا ايراني يعني اوجي برسك مازن بي وسرك مازن بي الوقت سروك برزاني جي دبيجي برتوكا خودا دبيجي يعني اف سري هني ام نظام چما يعني داعش بري خودا كردستاني براستي ما اف يعني شو برتوكا خودا شيروفا كريا تحليل كريا انه داعش
بدستێکی هاتیە چێکردن دەستێ و دەولەتێن هەرێمی یê nedixwestin Kurdistan pêş bikeve yê li dijî serxwebûna Kurdistanê bîn yê li dijî statuya Kurdistanê bîn wek îro niha ew xelkên Kerkûkê û li hebane wa şerrê pêşmerga dikin û şehîd ketin dîse ew xelkene yên pişt Daeş ew xelkene yên diva hilbijartinên berî niha de ser neketîn dixwazin dîse Kurdistanê zeîf bikin û armanc siyasî jê ji boî Kurdistan piştî serkeftina hilbijartina de tenazulê ji ware bike hikûmet keyfa wa û li gor ecendatên dewletê herêmê were avakirin lê ez bawerim piştî duhî biryara Serok Barzanî û pêşmergel li gundê li hebane cî bibin û gerek pêşmerge planê xwe biguhorin ji rewşa bergiriyê bibe rewşa êrişê ev delîl e wê berxwedan çêbe wê tenazulê nekin serkeftinê xwe yê mezin û ji destketikê xwe yê mezin vêja ev rêxistinê henê li pirsa te yanî kesî nas nakin naz dikin bes terorê bisadirînin xirabînê bikin fewdayê çêkin kuştinê bikin yanî xelkek tundrewe û tiştek nîn li ser bigirin ji ber gelek ji wa xelkên tevlî wat bin xelkê feqîrin hejarin yê civakê de nayên qebûl kirin yên dîroka wa gelkî nebaş û ceraim û tişt kirine dibêjin ji xwe re dibêjin wextê guhartinek çêbê wê rewşa me jî tê de were guhartin ji ber wê yekê her tiştî dikin wextê awamir ji ware tê ji ber me jî wa jî tê şûştin ew zanebîna wanîne tişta jev cuda bikin ev rast e yan ev şaş e ew her tiştî tenfîz dikin wextê awamir ji ware tê Belê min gelek pirsa kir hê pirsê min gelekin mamoste Abdilbaqî li wê ew ya jî dixwaze hinek pirsa bipirse helbet min hinek dora wî jî girt birel qisûra min nenêre mamoste Abdilbaqî pirsê te jî helbet hene kerema xwe tu jî pirsê xwe bikî baş dibe pirsê xweşkek Idrîs bikim an jî ez henekî ser terorê baxim pêşî pişê em pirsê xwe li wî bikin paşê em ser terorê baxin me jî ser terorê gotinê me hene belê براسیکک Idrîs yanî pispor divî warî de vêkolînek gelekî berfireh derbarî terorê kiriye û pertûka wî jî mihinkî li naveroka wê nerî bêguman vegeriyayê dîrokê û îro rojî li ser terora rojane ya taybetî eva dema dawiya got Daeş yanîn holê û çawa êrişî Kurda kiriye bi taybet û êrişî Mislimanê sunekirinin ez karim vê pêjim kek Idrîs di nav Kurda jî teror peyda dibe an peyda nabe kek Idrîs ما Kurd jî milletîk weke vaqa milletê cîhanê ne ve ekî tundre xelkê tundrew jî hebin xelkê mutaasib hebin xelkê terorîst jî hebin yanî ev tiştek normal e lê rastî min nexwestiye pirtûka xwe de bêjim Kurd terorîstin ji bo xelk me ji xwe re bi kar neyîne û nizanim heta kî derecê ev rast e an nerast e lê min xwestiye ez yanî nama xwe ez bêjim û Kurda li hemberî terorê şer kirine çil Kurdistana Başûr çil Kurdistana Rojava û karibîn terorê bişkînin û bibin nemûne dunyayê de bi mêraniya xwe fidekariya xwe ji ber birastî pêşmerga di sengerê şer de yanî estaneyên dîrokî yanî berçavê dunyayê bicîyanîn lê hetmen yanî em jî wek vaqa milletê dunyayê ne Belê îro rol Sûriye me dibêjin dengê te nayê me got îro li Sûriya bi tevahî bi gelemperî dengên baş e ana an ha dengê te ez ê hinkî hildim li Sûriya rejîm li gor ewqa تعدیل millet kir li xwe nanere wek karekî terorîstan e
لي بلي الاوبوزيسيون نرد جواد بيجي هون ترورن هون هاتنن سوريا خرابتن دقل قويك ستاتستيك البرد شعبي خدينا دبيني كسي كو باجار سوري خراب كرن يعني باجار هري مزن خراب كرن ونيجي ملت روقه كر وزيدي مليون ونيفا كي دنار كشتي وبرندارة ديه او ريجيم بوا تشكي خوي جران كشت يعني اول خونان الترور ليبالي الوي جروب بتشوك دناري بوزيسيوني شنديقو عن بوارن عن نبوارن دواد نرد بي او ترورن او هاتن باجارهم خرابكن توك كسكي بسبور دواري تروري دي تبي تشاو شروع دك بي ديمني از دكارم بيجم سوري وقت دولة ترورا دولتي بكار آنية برنگك فره بشتي هاتنا بارتيا بعد سر دستهلاتي بري هنجي يعني دما سرخبونا سوري تشلو شاشيدا حتى بشتي بارتيا بعد هاتي ترور يعني استكار مشتري بيجم ده انسان هاتنا كشتن كنجي بشتي جوهرتنا لشكرية دوي يعني شو جوهرتنا لشكرية أولي حسني الزعيم بيك آني تشلونه هيدا صار كسو حفت روجاما طيرة سامي الحناوي انقلاب الحسني الزعيم كر أوي حسني الزعيم ومحسن برازي هردو كشتن أو دبي كارك تيروريست ديانا يعني ليه قالك شش حفت جوهرتنا دي لشكري سوري دا تشيبين خلكيت وي دمي دا خلق دقرتن سروكين وي مرحلة يعني وي سر دمي دقرتن تخصنا حبسي دا بشتي فتركي أو دبردان ليه بشتي بارتيا بعث هاتي بشتي بارتيا بعث هاتي شيستو سيادة وبشترا يعني حافظ أسد حفتيا دا دسلات اخص دستي خوادا بارتيا براين مسلمان يعني إخوان المسلمين بشك دنيف وادا هبي جيرة دقوتن الطليعة المقاتلة يعني بيشنجين شرفانين ين بيشنج أوا تشكرن أوا ضابطك محمد غرة ناوي يعني كشتن اختيال كرن بيرجي يكدي هبي جيرة دقوتن محمد الفضل أوي هنا يعني دستورة سوري تحفتي دوادا الجور بجنا حافظ أسد شيكر بي بيرجي حادثة يعني مدرسة مدفعية ناصكرية السوري ضابطين سنة دور حشتي يعني بينجي چار ضابطين علوي دوي روجي دا مدرسة مدفعية دا تصفية كرن كشتن رابي دولة رد فعل دولتي يعني السرفا كارن تروريستيانا تشبي دولتي نيفي حماية خراكر يعني حماية دا نيفي باجار خراكر 4000 إنسان كشتن والحلب يجي دي منطقة خراكرين الإدلب الجسر الشاغور دوي دمدا هنكي بقبيشاندان جي هابين جبوي قرتي ورن بردان لي دولتي ترور أخوات جوار كر ترور اوي هندر دركات بي ترورك حريمي دريا چرا دريا دوزا فلسطيني را دست خوداني سر دوزا فلسطيني وقالك ريخستن تشيكرن هشتن او ريخستن منظمة تحرير فلسطين جدا ببن شخ ببن بارجة ببن يعني وك احمد جبريل وفتح المجلس الاعلى وجبهة الشعبية بشي أحمد جبريل أوا رابيد رياضة ريخستين فلسطيني را قالك ترور دامش عندن القالك مثلا المخيم يرموك يعني خلكي فلسطيني الويدري ترور كرن النهر البارد اللبناني قالك إنسان هاتن كشتن بايرة دستي اخوات شخوا بري يعني لبنان بن كنترول اويدا بي ملتي لبناني خص جيش سوري دركبيج لبناني او تشكر
ئەوە رابی سەرۆک وەزیرێ لبنانê رەفیق الحەریری تەرۆر کردن و بێتر دەستەک دان حزب الله یا تەرۆریست یا واو ئەیرانê vegirêdayî û gelek kesatiyên siyasî û yanî midyakar û rojnemavan teror kirin weke George Hawî serokê Partiya Şûî bî Semîr el-Qasîr insanek jurnalîst bî Meyşe Diyaq û gelek xelkên hêja teror kirin lê biryara milletê Libnanê li ser ket û cêşê Sûrî ji Libnanê derîxistin lê çi kirin yani ew alîkariyê bi Hizbullah re hişt yani Hizbullah dewletkî di hundirê dewletkî de çêkê û heta niha ew yani Hizbullah wa karên xwe didê meşandin û nahêlê rewşa Libnanê seraz bibe. Heta rewşa Iraqê piştî Saddam Hüseyin ketî û Amerîka ketî Iraqê de çi kir dewleta Sûrî ew tundrewên cem xwe û terorîstên cem xwe di hepsê de hemî berdan û ewrêkirin Iraqê ji bo şerê Amerîka bikin ji ber tirsiha dora werê li ser wê ye. Yani wê Amerîka wê rejîma Esed jî bêxê. Heta şoreşa Bihara Erebî Sûrî 2011 dest pê kir 15 Adarê em hemî jî kurê vê serdemê ne medît çawa her şeş heyvê ewilî şoreşek aştiyane bî. Yani xelk darê zeytûna destê wa de bî û derketin şareê û xwestin yani hinek guhartin çêbin. Li hemberê gendeliyê û li hemberê malbatê û hemberê yani tiştên rêxistinên wek dibêjin esayîşê û tedexula wa di jiyana xelkê de lê dewletê çi kir? Dewletê şoreş biçek kir ji bo yî şerعiyetê bidê kuştinê û rabî dest terora xwe kir. Yani ti rejîma dinyayê de weke rejîma Esed dinyayê de teror derheqê milletê xwe de bi kar neaniye. Yani te welat xira kir. Zêdeyî milyonek insan te kuşt. Sed hezara te extin zîndana de. û yadî gelek yani şahid dinyayê de derketin û sûret û dokument û tiştê zîndana de hatîn تعذیبا زندان da işkence zindana da heqê girtiyên siyasî de û girtiyên ji bo şoreşê hatî kirin derêxistin ber rûyê dinyayê. Yani em dikarin bêjin 411 cara rejîmê çekê kîmyawî û jehir li hemberê milletê xwe kar aniye. Ma teror sturhêvê hene. Heger ev ne teror bê mena tu teror nîne. Yani rejîma Esed hem demê bab de hem demê Kurd de teror bi rengek fireh û bi rengê bilind yani bi rengê sîstematîk bi rengê gor zagonê xwe yani ew şerعiyet da kuştina xelkê û xirakirina mal û milkê xelkê û bajar û gunda ev terora henê taban cihê şermezariye ji aliyê civaka zagonî ve dinyayê de civaka navdewletî ve her kesî ev terora henê şermezar kir lê mixabin kes li hemberê milletê Sûrî kes li aliyê milletê Sûrî nesekinî feqet yani biştegaliya li aliyê sekinî lê dwarê praktîkê de nekarîn vê rejîmê bigorin ew jî gelek sedemê wê hene lê pirsa dî ew rêxistinê rejîm behsê dike ew jî terorîstin. Ew grûpên çekdar yên niha piştî şoreşa Sûrî hatîn avakirin ew bi xwe jî grûpên tundrewên û terorîstin hem li hemberê hev teror kar anîne hem li hemberê milletê Sûrî. Yani niha wek nemûne terora li Efrînê tê kirin terorek yani hem sistematik destê dewleta Tirkî tê de heye yani dixwaze dîmografiya mantıqê bigore Kurda li wê de kêm bike Kurda bikuje yani
اوپوزیسیون حتی داره کردات شوطین داره زیتونه ده شوطینه خلکه دراوینن جبوی پرا خلکه دراوینن جبوی ملک و مال واج وابستینن ترور چیه ترور اوه ترور خلکی براوینی جبوی ارمانجته هم ارمانجته سیاسی پولیتیکی هنه هم ارمانجته مادی هنه راسته هر دوجی ترورن مخابن و شورش يعني أو شورش بهار عربي يعني نوك هذين ملتا دركتن قال لك خرابي بخورا آنين خلقك صد هزار مليون إنسان هاتن كشتن إنسان سيفيل يدو خواستن قهارتن چه بي جيانا و خوش ببي أو جيوك إنسان بجين بله سپاس قال لك إدريس كانت ميرزا بله برسكي منها دولة داگركر وكو تركيا وكو سوريا وكو إيران وكو عراق وكو إكو دچن دركي دن كنا إيوانا خلقكي دنا ولاتكي دنا ودر دادگرن ودر إشكالتكن أو دولتنا تروريستن يانا تروريستن قرب خنا بوي تروريزم تروريستن وقت دولتك وقت تركيا تعافرين داگر كردكي وتا ملتي خودية جه تدريتخي تا مالو ملكي ايجي دستيني تا سياستكي يعني سياستكي سيستماتيك تدمشيني بريفة دبي تجبوي في ملتي يعني تنبكي اف ترورة يعني تبشي حقيقة درباسي ولات كي دبي تا آخا ولات كي داگر كردكي توي ملاتي جهوي دراكي وتوي ملتي دكوجي توي ملتي تخي زندانا دا تا چام داخل سروي ملتي فرز دكي تا دبستانا خورا آوات كي تا زماني خود دي خوندن تا مصانع ومعاملة چه دكي اف ترورة و براستي لي مخابن جواكا ناف دولتي الجور برجواندي خواه حركاتي دكي يعني نها نأنو أوروبا نظانكي بشتقريا تروري دكي ما خوياي بي دمي داعش كويرة درباز بين دشون عراقي خوياي بي چاوا داعش يعني خوار بريخستن دكي وبترولي دفروشي وبرا كوم دكي وإنسانا كوم دكي حميدش خوياي بي ليش برجواندية واهنة فا دولاتاره چاوه خوشه دقرن لي تدرباسي آخا ولات كي دبي تملات كي ترور دكي تملات كي دكوجي تتالان دكي تبنابر دكي ترور ما ترور چيه بله يعني نا تركيا ام بجن باكوري كردستان ابا 100 سال اشغال كريه و هر کسی که کل همبر وی درته دوجت ولاتم اشغال كريه داگرتيه از دوزا آزادیت که او دولت جوارات بجا يعني دولت تركيا وكنمونات ده جكردارات بجا اوانا تروريستن اللي دج دولت راتبن ونظام تشتكن لأو دولت كان هم جناب تجي باسكر ك لغور برجوانديه خوا نرخا داتين شروفات كن و قاف دافيجن يكك جوان حتى نهاج بو دولت تركيا نقول يتو تروريستي يعني جبو ايران نقول يتا كردستان داگرتيه تجبو يجي تروريستي اري مشكلة ما ناسكر بي يعني بلكي دفا صالين يزيك ده من يوغا ناسكر جواكانا دولتي نلقور و تشتي ما فهم كري انه ما فهم روضة وانسانيات ونظام تشي نولي بشتي مسألة كردستان عراقي وداعش وكركوك واستفتائي وما ناسكر انه جواكانا دولتي طبعا روشة سوري بقشتيجي مهشت ام ناز بكن انه مسألة اف شعارات وسلوغان وقوتن او بقيمتن تنظرها برجواندية دولت هذا هركي الجور برجواندية خواه ترور دي داناسين برجواندية نبفي ولاته مثلا تركي ربي تكاري بيجي تركي تروره او اوبوزيسيون بزودنوا رزقاري خوازا مثلا كردستانه يعني ارمنستانه يعني يونستانه الجور برجواندية خواه تقييم دكن
ليه وقتين ملاتك سر عرضي خبي ودعوة ما في خبكي ودولات إنكارها ما في وي بكي وي بدي كشتن وي بيخد زندانة ده وحريتها وي سينورا جرداني وزاغوني آوارتا داني جبوي أو ملات نكار بسري خوهل دي اف چیه اف تروره وقتی تبی سبب هزار انسان تخید زندانه ده تخلکه دگری تخلکه دکوجید بن اشکنجه ده تدبیجی خلکك بحثا گوندی خو باجاری خو مثلا وی دمانه شرنخی دما او یا پارتیا چی بی نابه او چو او خورتی گوتی افدر کردستانه بله او گرتن اخسن زندانه ده نه حقی وایه راست کردستانه هوا بفينه في كردستان اف ديروكا هزار صالة وهوا كرد ديروكا دا تم خاباندنا وهون فيرس ما هني دجي هون ناخوازن يعني اعتراف بكن انه ملتك هي سر عرض اخويا زماني ويها كلتوري ويها باشقاج هوا نا عربا نا اشخوان نا تركا نا فارسة كردة وحقي ويا جياني هي او جي وكا هوا بجي وكا هوا دولتا ويجي هبي بله برساكي من الداوية جناب تجد بيجا اف جروبين هاي التروريست وكو داعش وكو حزب الله وكو ايدنا جا آلية هناكي دولتان يعني هناك آليان تينا فينانسي كرن وتينا بريفا برن بديتنا تا لروجاوای کردستان یا جیل باشوری کردستان کنگی اف دولتنا دفج داعش بردن و داعش پیش روجاوی چواد به دباوریه مده اف دولت اجدف داعش برنادن يعني اجدف في داعش بردن و داعش قدي چيكن جبر اف دولته هني السر كردان يكن هل وستاوا يكا چقاسيناكو كيد ناظرا واده هبن سر كرداد بن يك او ما ترسيكي ما ظنش كرداد بينن كرد نه كرد دهينه نه كرد بيرن كرد جي نها گرانيك ياوا شبيه رولك ياوا ما ظن شبيه خاصة كردين كردستان باشور يعني نها كرد الويدي بالانس چيدكن يعني قالك دولته ما ظن هنا يعني وي گرنگی ددن هینا کردا و دخوازن کردستانک بهز ویده هبه بلکه يعني يعني اعلان ناكن يانجي بيشتغري نكرن انه دولتكي كردي آذاب به ليه دبيجن گركا كردستانك بهز هبه اف كردستان هني در دوري وي حمي وي بحر آوائي وي البرخو بدن ومحاولة بكن في كردستان ضعيف بكن في كردستان قلص بكن في كردستان نهلن آرامي تيدا هبه نهلن استقرار وأمن هبه ليه باوري ما بدوزا ما هي بقلي ما هي كردستان باشور رولك مازند ليزي جبوي كردين هر چار پارچا كردستان باشور بسروكاتيا سروك برزاني تكلاين باش دبلوماسي سياسي وجهكي كردال دنيا دا چبيه دوست كرداجي چبينه يعني كردنا او كردي برينا نها ورن تدخلك مباشر بكن يعني دكن دريا واري خسني ولا دكن هاگر مالكي 2014 دكاري بيا وهجومي كردستان بكريا بس نمسبوح بيجيره نمسموح بيجبر اتفاقيا استراتيجية نقابة أمريكا وعراق وادا جبر ويكي ريخسنا داعش دا خوستن كردا بشكين وقلس بكن وببن ريقر بيشيا سرخبونا كردستاني أو داعش هري وداعش قدي وري ليه دفي كرد شيار بن كرد هفقرتي بن كرد يعني براستي اف يكش مصيبتها كردايا يعني كرد ناتفقن كرد يكيتيا خو چيناكن يعني نها اما بجن كردستان عراقي بفضل برزانيتي يعني 100 صالي حتى نها كرد دنيا ده هاتنا ناسكرن خباتك باش كردستان عراقي بحزارة شهيد وانفال
و حلبچا حتا گهان ve asta hene çima Kurd hemî wê neparêzin vê Kurdistanê hene wacibê me erkê me em hemî vê Kurdistanê biparêzin ji ber em عمقك استراتيجي نجواره او جي بنفس الوقت عمقك استراتيجي جمره نها روج آوا او دريه سيمال كوري قرتن وي روج آوا زواب بي ترك دجمنه وانه تكلاي واو سوري نخوشن وكدي منفسك جوارنينا وچما شري كردستان عراقي بكن وچما بوارنا نا برابن وهفال بن ودوست بن ونا يكبن هالوستاوا بلاني هر بارتيك ديسا ايديولوجيا وهبه وفكري وهبه ونظام نێرینی وێ جودا هەبن لێ بەرژەوەندیên نەتەوی نیشتیمانی گەرەکە ئەم لەسەر حەمی بگەن هەف ئەم حەمی بپارێزن ئیرۆ بسایە کوردستانە عراقێ ئەم هینکی ئازادن ئەم میدی فەدی ناکن ئەم بژن ئەم کوردن ئەم دگن کویدێ ئەم بژن ئەم کوردن و ئەم سەربلندی دبێژن ji ber yani الهمبري تروري شرك مزن هات كرن جبر ويكي أوروبي وأمريكي إيدي ريزش كردارة دقرن دفي أو مثلا تروري أم خديور بكن أم شروي بكن حتى دفاج فاكن أوروبا تجي أم إنسان آرام بن آشتخواز بن أم الدجي زاغون فا ولاتاجي نسكنن أم سورت كي باش بدن إنه أف ملتي هني خرجة وقفا مقام ملتي دنياي بيجي ملتكي آشتخوازة الهمبري تندروية الهمبري ترورية والسر خاكا خويا وملاتكي يعني ديروكا ويها وهنجي خلق جي بشت قريان بكن وأمي قابل باشتر بابيجن تيخوستن أم حمي كردستاني بباريزن الهمبري فاري خسنين تندرو يتروريست وأم حمي يكدس بن وهالوستا ما يكبي جبوی ام کار بن اف پارچه دیجی رزگار ببن آزاد ببن بله گلک سپاس ما بخواه پرسه منه ما اگر ما مستعب الباقی تشتکی هبه پرسکیوی هبه برا پرس بکه اگر نامه در باز روژه خواهی دو دیا بن ساعتا ماجی رند پیش رد چه بله کرم که دنگی تنای ما مستعب ببوري مدن قرتبو قال لك سباج بوكا كدريس براسي قال لك تشتن هيجا عن زمان هقالو قلتنا كوي داوي هبه درباري كردو تروري مكاربن تشاوا ام كرد خو بباريزنج تروري وام نكدن جهه تروري تشد واري بارتي هذا تشد واري يعني روجاواي كردستاني رو دسلاتك الورهيه حكم دكه كارك ام بيجن باش خراب دكه ام قالك خونا خنجيه تروري وقت ام شر داعش دكن هر وقت يجي كردستان باشور ذاتا قال لك تشتن هيجا دبن وبروجانا قرباني جالي بشمرقافتين دانين تجي شر تروري قالوا ما مستخوازي قلتنك داوي بيجي كرم بك ادريس وباشتو ازاد راسته يعني ما برتوكا خوجي داغوتيه ام كركه وك ملت ام يعني پرورده خوده دبستان خوده جواکا خوده ام الهمبري تندرويه وترور بسكنن ترور جغيرا خراكرنه دماري نائنه ام ملتكي اشتخوازن ام ما تتعداري الملتي دردوري خو نكريا ما نتشوى عرضي كسي داغركر نكريا ام دعوة ما في خو دكن ام تقارن دعوة ما في خو برنگي اشتيانه بكن هنگي و خلقي ديجي الآلية ما بسكنن نا ام محاولة بكن خدوري اسلاما سياسي بكن خدوري ايديولوجيا هشك يا تندرو بكن ام دوري تعصب بن اف تخوستن اجمع حمية هم بارتين ما سياسي وهم جواكا سيفيل وهم روشن بير ويكيتين روشن بيرا ودزقهن روجنا مافانا وروشن بيرا هركي ذي مسؤولية خرابة كاربة فكرة نرم فكرة آشتية فكرة ديمقراطية بلاد بكي الدجي فكرة تندروية بي اف اجمع حميات خوستن وكردستان سوري ده حتى نها تري خستنين اسلاما سياسي ندركتنا
اف تشتك باشا تي سجلاندنش كردي سوري را كردي سوري كارينا دوا شبينجي وحفتي حتى نها خدوري اسلاما سياسي بكن بارتيين وا رخصتنين وا دعوة ما في وادكن رخصتنين نتوينا اف تشتك باشا كردستانا باشور دت اسلاما سياسي دركت وهنك بارتيين تندروجي دركتن ويا تروريستجي دركتن لي بسايا خودي وسرين بيشمرقا وبارتيين دي اف بارتيين ديمقراط وليبرال كاربين واتندرواج نيف خببن وسينورا جوارا دانن وواتو نبكن بارتيين نها اسلاما سياسي كردستان عراقي بارتيين حكومته ده مشاركن رولاواه خطابه هنكي باشا معتدله يعني افا بارچه دیجی گرکه خدوری تندرویه بکن خدوری تروره بکن واجب محمیه ام فکر نرم یه آشتیه یه دموکراسی بلاف کن قال لك سباس ككدريس هناك دبيجن بهاي وجميفاني وهب انكي تندرستياوي نباشه بله ما هاي مجهه هاي مجهه برهنك بينا خبده امشي قرن بينا زاني ماهاش خونا قرن بينا باشه اوجي باشه فرصه كي مجمع مستعد باقي هي كرمك افا لسر في مساله هاي التروريزم ولسر بيرن هاي دويه افا دروجه ايرو لروجافاي كردستان الرودايه لوی هزن آسایشی خودی که پارسگرین کردستانی روجاوای کردستانی آویتن سر بیرویا پارتیا دموکراتا یکیتی لحسکه پشتیوی لقامشلو کسو کارن که زاریوان رفاندنه خستنه ناب رفع چکدارن شورشگرین جوان یاجی آلیه دنه دعوت کند بجن زاری مهی نبونا 18 سالي 12 سالي 16 سالي 15 سالي نه ام تخازن لگور مافی مروفا لگور پاراستنا زاریا دوی زاری ما پاش خورن لی دیسا آسایشا وی درج برکو رودا و تلویزیون رودا و تخازه بچه کولانا رسمی وان بکشنن ریاوی بگیرن درتنه سرخانی رسما بکشنن وانا جی جوی تینه خواری وانا جی بگیرن خین جوی چند حب روشنبیر نویسکار روزنامه‌وانجی گرتنه مر چات کارش شروع بکن یعنی ام بحثا تروریسم کن بحثا لیدانت کن بحثا تندرویت کن و اب بیارناجی لناف ما لناف قوم ما لناف ولات ما برودته ما مستعد باقي چه بیش بود بله براستی جی مخابنیه یگو ایرو لقامشلو بفيرنجي دايكي 6 زاروكن بچوك يگو زاروكي هاتن رواندين جالي بيديف انجي بككيف وكرنن رفن لشكري يعني دين زاروكا 6 كاس وهر وكي دي جماورك جي دوراوات خاصن بچن خو بيشانداني بكن بيشا بيروا نتوين يكبوي يونايتد نيشن لي بلي آسایشا قبول نکریه و رید بروا گرتیه و دزانی بو کوه اف بویر جیج آلی رودا و به راگهاندن چونه ریشی بیروا رودا جی کرنن 6 حب جوا گرتنن و بحجتك قال لك كريت يعني او دبيجن اخباريك جمر هاتي يعني نوچه جمر هاتي قوتيه جروبك خورتا لوي بويرنن اسراري بدخن حشيشه بدخن ما چوي واغرتيه او دزانن چما چوني واغرتن واچونه گرتنج بو افجن و اف خو پیشاندان بلاويتي ببه او نكاربن وينو چه بشوبينن يعني افهمي كارن ترورن براستي يعني وقتا بحثا ترور دكن وترور دران مد روجانه دي چه دبه جبلي ولو يعني اف كچن زاروكن بچوك يگو 8 وادبن 11 سالي ده چما ايرو روتي وابگره به عن ميديا وبابي واتوابره فيني وتواتيخ عسكريه ده يعني افكارك ترورانيه وقتا دي زاروكا لهمبر وادر دكفين ايرو نغوت دما كوا ريا روداوج بروغر ايرو بيف تي في هي امي ودر خسر بيف تي في دما وغوا بهيس جو امي برنامج تشيكن بدياي كان وان زاروكن جو زاروكي واتن رفاندن ديسا تهديد قفل واكرن
هەگەر هون دەرکەون سەر ئەکرانە هون ڕێسەر ڕاگەهاندنێ هون تشتێکی بێژن دەرحەقی مە بخەرابی ئەم کارن تعدێل وە بکن ئەم کارن وەتێخن زیندانادە ئەف هەممی تشتێک گۆتێن کردن کارن تەرۆرانە بەڕاستی تشتێکی کرێتێ گۆیرۆ دەسەڵاتە وەر ڕێبەبریە خۆسەر ڤاکارا ڕادبن دژی ملەتێ خوا و ئەو ملەتێ پەریشانی فەقیر یەگۆ بە هەممی ظلم و زۆرێ و بتەعدایێ و بە ئۆکۆنۆمیا پیس خۆدی دەبێ دیساژی تەرۆرژ ئالی کورداڤە بدەستێ کووردا ئەو ناوزاتە نابژێنم کوردن دەبێم برادرên گەلانن تعدان ملەتێ خۆتەنێ دکن یعنی ئەزێ کارە من vê ser vê kanalê bêjim yani heger asayiş karı bin yekî mesîhî kristyanî an yekî ereb zarokê wa birevîn û têxin nav rifê eskera de ez vê xêzê bêjim okê heqê we heye zarokê Kurda jî dibin ew bes mêrin li ser Kurda ev tiştekî gelekî kirêtê û karekî terorane ye Belê kekî dirîst tu tiştek bêjî yan dam derbazê xala xwe bin Wallah ez jî va karê henê şermezar dikim karên kirêtin nabê yani babê manî baş şîrove kir rastî yani em gereke yani niha deshilat yani wezîfa deshilatê çi ye deshilat jiyana xelkê xweş bike deshilat aramiyê çê bike deshilat proja pêşkêş bike deshilat plana wê hebe karibê jiyana vî milatî yani ber û pêş de bibe tu ne kar nabikî millet nifretê ji te bike millet niha bi rastî niha derfet hebe kes namîne wada ji ber va bûyerê hene muxabin yani rexnên me gotinên me kes guh nadiye yani ev 10 sala ji şoreşa Sûrî û yani derfetek dîrokî ji bo Kurda hat Kurdên Sûrî yani ji xwe re hinkî yani xwe bi rêxistin bikin îdara herêmê xwe bikin karibin asta armancê xwe bilindtir bikin lê ew tiştê me dixwestin nehatin kirin ev 10 sala em dibêjin gereke Kurd lev bin Kurd hev re bin dijmina zêde nekin dosta zêde bikin yani ya dî jiyana xelkê niha gelkî nexweş bûye xelk dixwaze bireve niha derfet hebe kes namîne wadira ma tu çûyî tu li wê dirê tu bî deshilat ji bo ew gund û bajar vale bibin ma ne gerek e tu li wa xelka xwedî derkevî tu jiyana wa xelka xweş bikî ev qanûnên qereqoşî tu leğo bikî tu çawa zarokî 15 salî bibî şerra bî rizamendiya ehlê wa yani zaroka 15 salî hîn ser nan digirî ev karê henê gelekî kirêtin cihê şermezariyê ne rastî Belê gelek spas mamoste yani ji aliyê me ve eger taqet te heye ku tu em dixwazin tu li gel sernivîsê me şîrovê xwe ji me re bikî lê eger rewşa te dest nade tu karî xwe paşwa jî bikêşî ya jî hinekî bêna xwe jî bidî em ê bimeşînin bernamê gelek ma ji bername hewere Nû bixwedê hene hê tiştê me lê îca ku çiqa taqeta te heye tilba me bî baş dibe baş ez ê istirahekî kiçik bistînim deqekî duwaze rabim ez ê vegerim Tamam baş e mamoste baş ser çaba mamoste Elbaqî eva heftekî 10 roje ya jî 2 hefteye hinekî weftên me li ser navê Kurda serdana Rûsya kirin bi berpirsên wan re axifên bi nûnerê wanên wezîrê wanên xaricî re derve re axifîn û her wiha û hem enekese çû hem PYD çû werhasil û dawiyê da nûnerên taybetê serokê Rûsya ji bo Rojhilata Navîn û Bakurê Afrika Mikhail Bogdanov hefteha li başûrê Kurdistanê bû li gel hemî
برپرسن یاجی ایکو او دکن جه برز مسعود بارزانی بگر نیچیروان و سروک حکومت و حتی چو برپرسن یکی تیرا خبردان و دوی دا هیویه کی جبر روجاوای کردستان خلق روجاوای کردستان آلی سیاسی هیویه کی درکت ورته یاجی ازوسا حست کم تجي وسا حزدكي دبي روجاوي في هيفي بكن بوي گرم بن دلخوش بن ياجي چا ياجي بيجن ولا باجي هما تشتكي بو هاتو چو نا بگومان روسيا ايرو رو وگوما گود بري انا جيد خوازي تشتكي بسر بخينه دخوازه كردا وگم بيجن ريجيما سوري دي پیشروجه ده بگينه هف وكاربن چارەسەرێ کریە کە ji بۆ سووریا بگەلەمپەری و ji بۆ کێشا کوردی تایبەتی بستînin. Ew dizanin îro desthelata li hundirê Rojavayê Kurdistan em bêjin PYD'yê, Partiya Yekîtiya Demokrat. û ew ne hemî Kurdin, ew temsîla hemî Kurdan nakin. Eger karibin temsîl bikin, yanî li gor statîstîka ne zêdî 20% ji Kurda karib ware bin. Îro 80% ji Kurda bi enekesêre ye. او بفن نبین انسان اشتیا خوازن انسان سیاست کردن 6-7 سالی و دزانن برجواندی ملت کرد لسوریا بچرنگی و هر سری او دزانه رژیم دما کو ایرو رو دست خوتیخ دست پیاده انجی قصده یا گو تمثیلاوی عسکری لشکری دکه و به ولا وای مثلا کردی مچاره سر کر او دزانه گو 80% ملت کرد سوری وجوه پیمانه و نرازی به حتی لو گو او بدفکی بیجی ذاتن رژیم مناز دکن و اخلاقیات مناز دکن او تشکی ناد کرده یعنی بوی منتالیتیت خوی قريجي شوفيني عربي و ام بيجن طائفي مثلا علويجي او تجاري يعني نزان جو كرد هنو لتنانن فجبر فيها وي بغدانوف اگر بگو وك زلامكي سيسيا دنا برا كردا و رژیم ده او دزانه انا كسيرو پیوندی وین گلکی هیز و قوین به حکومتا باشوری کردستانی هیه و دما گو کک برزانیر دشتغل چبنی شیروان بر آنجی چب کک مسعود روه او دزانه گو او نامه و خوشک بگه انا کسی دگل گو انا کسی دیرک جی دشتغله بندانوف گلک جاربوار نشتیه بس او دزانه يعني او براي مزين هجان بيجن كك مسعود وقتها بانا كسير بيجي يرورو پیوندیه کوي چې به بدنابره رژیم کردات تبعی نه بس برژیم وانا کسی به پیادره و هونجی ده و مسئله دبن و ایرو کا شرط مرجع وچنن و دمه شرط مرجع و ددن خویا کرن شرط مرجع کردا بگلمپری چیه بگومان هگر پیاده انجی قصده رحی نتوید جم هبه و ارمان جوین نزیک ارمان جی انا کسی و جاتن کو رحی نتوید جم تنه او تشکیدنه يعني بري أنا ما قلتي سي خالي واهنن أو دخوازن أو لشكرين خوا أقام بشيس حزار شكدارن ببن بشك لشكرين سوري ليبلي تايبت منديك واهبه ياد دوا أفري ببريا خسر هريما ري ببريا خسر بين عسكرين جالي ريجيمي يعني ودمي يعني أو خديه وي هريمين اساسيه مثلا بتروليه ومثلا اقتصاديه انه تشنديه بدن حكومته وتشنديه وجهري مربه يعني او مساله نتويد النجم بيدي ان جم قصدي بيدانا به او مساله نتويد جم انا كسي بيدا بجلوما بغدانوف جي دزانه وروسيا جي دزانه دماكو چاره سرکرنک انجي پیوندی دنابرا كردا وريجيمه چبه دبي حد طرفين كردي چه بالي بيدي به چه بالي انا كسيده هر دو بهفره بقل رژیم رونن وكاربن چاره سرکنه که بو پیشروجه بو ملت کرد داخلين وبه دبن چابديريا كت مسعود حكومتها هريما باشوري كردستان يعني دفر دا برسا كي تعقل من يا جازوسا او دكم دباكو بياده جوارا قوتبه يا او تشتي كنها دبيجن مثلا كرداتيه زمانه فدراليزم نظام چیه او دنا برنامه مداتنه جبويجي هرم بوار خبردن وانا دیاری دا آش بکن یا جوانا راضی بکن جبوی او هات نوی
والله سەویدارم گۆ ئەف فەیڤا پەیەدێ بە هەنجی قەسەدێ بێ بەس ئەس نەباوەرم یعنی ئەو حرتم زانێ وەک خود نەرێن وەک پارتیەکێ یعنی ئەبخوا ڕەدیکالن یعنی هەن جاراژی خوا وەک حزب الله چاوە لەبنانێ عسکەرێ وێ هەیە و ئەم بێ ئایدۆلۆژیا وێ هەیە تجاری لبنان ji حزب الله هەر نەتشتەکە چێ خەرابە بە لبنانێ ئەو ژێر هەیە چێ ئەو هەروەر پارتیا خۆ تەنێت پارێزێ و چەکێ وێ هەبێ و کارە بێ دەسەڵات بێ عینی پەیەدێ ئانژی هێزاوەیە عسکەری قەسەدێ بە ڤێنگیل خۆ نەرە ئەو لێ نانەرە مەسەلا سووری مەسەلا کوردایەتێ ئەو هیند خستی پاشگوێ خۆدا ئەو بەست خۆ نەرە وەک هێز وەک پارتی ئەو چ قاسی کارە خۆ بپارێزێ چ قاسی قەزەنجیا بکە سەر عادێ برز ئیدریس مە باسە ئەو کێ کرد یعنی مەگۆ ئەوە هەفتێکی دا ڕۆژ دو هەفتەیە ئالیێن کوردستانی چیژ ئالیە پێدێوە و چیژ ئالیێ ئەنە کەسێدا سەردانا رووسیا کردن پشتی ئەوەنە vegeriyan ئیجا رووسیا رابوون بەرپرسێ دەولەتە یاژی بەرپرسێ پوتین ئێ ڕۆژهەلاتا نابوون و باشووری ئەفریقا شاندن لە کوردستان لە باشووری کوردستانê bi Rêzdar Mesûd Barzanî Rêzdar Nêçîrvan Barzanî û Bavil Celal Telebanî buan ra yekûyeko rûniştin û bi serokê Parlamentoya Kurdistanê jî yekûyeko buan ra rûniştin û buan ra li ser mesela baş Rojavayê Kurdistanê ku di beyanên wan da hebûn Nêçîrvan da jî wê Birêz Mesûd Barzanî da jî di beyanê wan da jî û ew kê jî her wiha Bavil Celal Telebanî jî li wê piştî ew kî got ême bi hemî awayê em piştgiriya Rojavayê Kurdistanê dikin xelkê Kurdistanê dikin û zan çi dikin filan dikin gelo xelkê me Rojavayê Kurdistanê Birêz Ebdulbaqî Bersivayî da ji alî xwe şîrove kir hêviye Rojavayê Kurdistanê çi ne li hember van hevdîtina ya jî hêviye wan hene aynı pirsîvote روسيا يعني وڵاتك سەرەکەیە di krîza Sûrî de rola wê serekeya ji ber Rûsya li gor zagonên navdewletî derbasbîna wê Sûrî de tiştek şerî ye ji ber rejîmê xwestiya Rûsya werê alîkarî ji Rûsya xwestiye ji ber wê yekê ji xwe hem Rûsya dewletek mezin e jî yanî dinyayê de erê nema weke Amerîkaya û dema dunya du qutb bîn yanî Rûsya temsîla şuiyetê û dikir û qutbê îştirakî ji xwe ew serdem nemaye lê dîsa jî Rûsya dimîne hêzik mezin ekterek mezin e Sûrî de rolikiyayê mezin heye hemî opsiyona Sûrî dibîne çi Kurd çi Ereb bi rejîmê re lê bêtir piştgiriya rejîmê dike ji ber bercewendiyê bêtir bi rejîmê re ne lê hatina wê boî Kurdistana Iraqê di baweriya min de çi problem li kîjan parçê Kurdistanê çêbê wê xelk were cem Rêzdar Barzanî û nêrîna wî bistîne û li wî guhdar bike ji ber ew yanî etîbar dibe lê vegerek Kurdistanî ew xwediyê wê dîroka dirêj ew tekûşer û xebatek bêhempa weke dibêjin ji bo gelê Kurd daye meşandin û cihekî wî çêbiye di dunyayê de û têkiliyên wî baş jî hene ji ber wê yekê Bogdanov tê li wa guhdar dike û em di wê baweriyê de ne ew ê tim kirine wê bikin jî wê yanî daxwaz bikin ji va dewletê Zulhêz ên û mafê gelê Kurd di Sûrî de were çespandin li gor biryarên navdewletî û ji bo krîza Sûrî çareser bibe wek biryara 2254 li gor cîniyê vê niha hêvî Rûsya li her kesî guhdar dike û ji her kesî re yanî xweş dike lê praktîkê de tim tişta ji bercewendiyê rejîmê bê dike yanî heta niha tiştek ji bo Kurdan nekiriye ez bawer nakim ew hêviyên mezin
السروي ورن قريدان ليه باعتبار يعني أمريكان جي أو رول إيرو دايا روسيا جارة سريا كريزا سوري بنسهاويرة درباز ببي چه الجور أستانا بيان جنيف لي بيتر الجور جنيف أو دكاري في شارع السر ريجيم تشيكش بوي ريجيم البرهنك داخوازي كردارة وري يعني أو نها هولاد دي نابرا ريجيم وإدارة ذاتي ده شخوا أنا كسي بجدارة جواتين الجنيف واتشد من چه جوي دستوري بي چه وكدي بي يعني أو أوبوزيونيرا بجدارة ورولا وهي أركي خود رابي لید باوریا مده گهدار کردن سرکردن کردستان تشتک نورماله جبر رولا و گرینگه و کردجی گرک و ببینن مرجعیت شوره خودی ازمونن تجربه واه دوست و حواله واهنه يعني دريا واره كرد سوري كارين دوزا خو بگینن دولتين مازن الدنيا ده اللي او هيفيين مازن رأي مده يعني سر روسيا نهاد في سردمه ده يعني في مرحله ده هنكي يعني زحمه زي بله ما مستعمل الباقي دل في برسي دو ايرو سبه سرو وزير دربای ترکیه و سروک پارلمانتویا سوریه آبره ریاض حجاب لقطر لدوها هفدیتنک کرن دبکو ترس کتبه نوا او که ترکیه کوا تشتکی لویج بو کرده دقوم روسیا جی ادوی تشتی تخوازه جنهاوا تخوازه او که خواه سوریه باشتر بکه بله بگمان ایرو من تشتک دی خواند گو حکومت رژیم سوری نویر نزیکی کرده ببه جترسا ترکابه يعني عيني تيفي مسألة بيقومان يعني تركي نرازي بدما جو كرد رجيم بجينها وما فين كردا بيك ورد هندري روجاواي كردستاني وكي ديجي رجيم رحد بجبي عليه ويش أخي أو مجبور دبه جبه هري من كردي تشيل عفريني بتشي سري كانت شجريسي بي دركبه يعني أو خوي مجبور ببينه جبر ويش أخي نما مسألة تروري هي ونما مسألة إنه والله قفل متى كرن جالي بكا كيف جالي في سينوري في يعني أو همي مسألة براويت بخلاص دبه فأو تركيا حتى خوازة مسألة بردوام ببه وتجاري كرد ورجيم نجهن هف ليه بلي كرجي قرق زيرك بين يعني خورتك الفرني بس عندي قلتي كك عبد الباقي ما مستعد الباقي قال لك قصني أنا كسيد جسر حسابي بيدي ويشخي قال لك دوربون شيء بنا أزبنية ما بسطع من أبه از هیوی دارم ایرو رو کفتنک دناب برا پیاده و پارتین لقلبه و انا کسی پارتین لقلبه هیه از هیوی دارم ایرو بری سبا او رو کفتن بسرکفه و دنگ کرد ببی یک دنگ و هرن جم رژیمه آنجی دریا روسیا ده دریا امریکا ده و ما في خود دست بخینن ليه بلی از هیویه لجم وانا بینم جبر يعني منتاليتيتا بيده منتاليتيتا بكاكيه او تجاري كسي قبول ناك شريك خوره از فيد بيجم از ندجي وامن از هيدارم كو منتاليتيتا وهاتب جوهرتين وكاربن غيري خوجي قبول بكن جبر غيري او خديه عرضن او خديه مثلين او خديه جو تيكوشين حفتي صالي كرنا حطا انا ونكارن واقش تجوه بكن يعني ام في واكسيد دسالاتي رود دبي هريما كردستان روجافادن ام في جوار بيجم والنكار انا كسي بيشغوه بكي بل انا كسي نبا تشن بارتي تنينه انا كسي او حميم ملته كرد ينته وبرور يجو كارو خباطه خو هفته صالي كريل بيسوي خاكي او اول مثلا انا كسي بكي مصطلحك بكي نافك به لبلي او ملت يرو كدريجي قلت يعني تم ملته خو يجو نها والتي تو تقورين تو تشوسين تو ترور دك تو تخاز برافيج ولات يعني كاف شو مساله كاو رحين توي كاو هذا الرحين توي الجمع هذا بيجو ما محمد بن هوالي سباس بري قال لك سباس ام هيفي يمكن بر برسن ما سياسة مدار ما بيواندي وان تكليه وان دبلوماسي وان قال هر كسي هبه
و دناو چارچوه برجواندین نتوا گل کردستان دا اموسا بیجن و جوی خارجی درباز ببن مامۆستا ئیدریس از تخوازم تشتێکدم بپرسم که گلو پروژین انا کسی پیاده یا جی آلیان دن که هنه جبر که اوانه هر دو آلی وک برنه نیوی پارتیا لوی آلینه نیوی پارتیا لوی آلینه پروژه وان جبو چارەسەریya Rojavayê Kurdistanê de axir da çi ye, di pêşî da çi ye, di axir da çi ye? Proje wan hene û ku hene jî çi ne proje wan? Eger ew kekte li ser vî warî hebe? Ji bo Rojavayê Kurdistanê yanî. An ji bo Sûrî giştî. Ji bo Rojavayê Kurdistanê. Ji bo Rojavayê Kurdistanê proje ew danûstanê Kurdî ne. Ev zêdeyî sal ku nîvê çêbî xelk li benda wa ye û li hêviya wa ye got ev danûstandin herin serî. Ewa gotin me di xalê sereke em ser gihan têgihiştinê û em tefiqîne. Hîn jî ew hêvî yanî ew hêvî hene got ew proje herê serî. Heger ew proje herê serî wê yanî baweriyê me de wê rewşa Rojava aramtir bibe, wê xweştir bibe. Yani ew dijminatiya niha Türk û ew li hemberê Rojava dikin belkî hinkî kêmtir bibe. Ji ber lê çi cara ew hewldan tên kirin mixabin xweseriya dîmokrat îdara zatî peyedê problêma dirê dixin. Yani wê ew meselê mekatiba derkevin, wê ev revandina zaroka çê bibe, wê yanî kelema dirê dixin naxwazin ew guftûgû ew danûstandin herin serî. Ew dixwazin desthilatdarî ji watinê re bê û kesê dî yanî nebe şerîk ji wan re. Lê wek mamosta Ebdilbaqî gotî ez jî pêreme enu ene kesê dîrokek ji xebat û tekoşînê heye. Yani dema rejîm di xurtbîna xwe de bî gelek xelkên va partiya derdketin Şamê meş dikirin û diketin zîndana da hinek ji wa 5 sala û bêtir û kêmtir zindanê rejîma Sûrî de ji ber mafê gelê Kurd mane zîndana de êş û azar dîtine. Ew xelkê henê xwediyê erdin. Ew gereke li ser axa xwe bimînin û dawa mafê xwe bikin, çi qasî rê ji wan re newê danî jî lê gereke ew ser erdê xwe bimînin. Ji ber heger her yek derket Kurdistana Rojava têk çû. Niha hijmara Kurda kêm dibe. Yani em mesela li dêrikê bajarê me carê malek Ereb hebî. Niha serê sedî 6 Erebin. Xelk hemî penaber biye. Ji ber wê yekê yani gelek jara yê weke me û xelkên siyasetmedar û civaka sivîl û çalakvana xwestiye û ev hêviya gelê me got ev guftûgû ev danûstandinê hinê herin serî îdare Kurdî çêbe. Kurdî mafê Kurda biparêze. Ne em mena wê ew miletên diyê nêv me de bêmav bin. Na. Bes em ev 100 sala em mehrûmin ji mafê xwe. û em li ser erdê xwe ne. Em li gund û bajarê xwe de ne. Bila mafê me jî weke mafê va xelkê dî bê ji xwe em birayê hevin. Lê em werin slogana û yanî gotinê ne cihê xwe de em bêjin wela biratiya gela û em haşe bin pêlava xelkê de ne xelk pêl me dike û derbas dibe ev ne rast e. Wextê em jî bî weke Tirka û Ereba û Eyraniya ji xwe em birayê hevin. Ji xwe em ê jev jî bizewicin û em ê ticaretê jî bi hev re bikin û em ê ziyaretê hev bikin û wê problem nebe. Lê tu bê mafî tî bin pêkir mafê te tê bin pêkirin. Tu dikevî zindana de tu tî kuştin.
وەک ئینسان وەک مرۆڤ تەعاملتەرە نایکردن براتیا نەڕاست یان براتیا دەرەوە بێمعنەیە تێخوەستن کورد ڕۆژئاوا لە هەف بکن و بە هەڤرە ئیدارا مناطقی خۆ بکن نەتنێ پارتیک یان ژی هەنێک پارتیە دیل دهۆڵاوی بخن بدێ دۆرا خۆ و على ئەساس ینی دیموکراتیەتە دیموکراتیت نابە دیموکراتیت دەربرینە ئازادیە هەبێت خۆ تعبیر بکەیت فکر و ڕامان نێخۆب ئازاد بێژی دکاریبی کاری خۆی سیاسی بکی کەس نەتە بگرێ بێخی زیندانادا نەتە مەکتەبێتە بشەوتینێ دەبێت ئەف تێگەهشتن چێ بێ بله gelek spas mamosta Albaqi persi bawakî din şte bipirsin em bêjin ena kese anha welatekî federalî dixwaze federal wek coğrafya federal wek çand federal bi hemî awayî federal ku di dewletin û di nav sînorekî de bi hevra dijîn eva projekî ye proje ku em dizanin hawe gelo projekî din ya jî tiştekî din heye wala li ser vî em nikarin li hev werin ya jî qebûl nakin projekî wanê din jî heye A, B, C, D bêguman heye yani îro mesela federalizmê belkî hinkî dûr jê ketinin ji ber ew mentalîtêta Ereba ji gotina federalizmê gelkî jê ciz dibin ew hertim nimûneya Kurdistana Başûr tê berçavê wa ew dibêjin ha dême kûnê pêşerojê xwecme veqetînin na em vê federaliyê qebûl nakin îro ew yani heme pozisyona Erebî heger mabe heger bêjin ji ber ew jî gelkî şepreze bûnin dibêjin la merkezî li navxweyî yani desthilatdarî ne hemî li Şamê be yani desthilatdarî bela bibe li hemî herêma her herêmekê desthilatdariya xwe bike yani heger ev jî çêbû dîsa jî baş be ji bo herêmên Kurdî ji ber piraniyê wa Kurdin ew karin dîsa bibin desthilatdar û wek gokek Idrîs jî got ew netewê di nav me de yani mesela netewê di nav me de fileh yani Kristyanî û wekî dî jî Ereb îro 24 dewlet henin wat parêzin yekî Ereb nikare birîndar bibe yekî Ereb xasan li herêmên Kurdî em behsa wê dikin illa yek xwediyê wî heye wekî dê yekî Kristyanî jî tadilê nayê dewletê Ewropa hemîl piştin û bi taybetî Vatikan yani ez ê bes vê nimûneyê bêjim ji bo guhunzalibin çendî Vatikan xwedî lê Kristyaniyê got Rojhilata Navîn derdikeve careke li Roma bûm midî sûretê Tariq Ezîz berê serokwezîrê ji derve yê Iraqê bû bele ber wexta hat girtin û ket zîndanê dû wê mehkeme kirin sûretê wî li Roma daliqandî bûn û danîn ev filehê got bi destên Musilmana îro di zîndanê Musilmana de ye demek lê xwedî derketin yani kesên henê yê got wa xwedî derkevin henin yani çiş Kristiyana bin çiş Ereba bin lê Kurd kî wê xwedî li te derkeviya bû wexta til hindirê xwe tu desthilatê tu derdên milletê xwe dike ve kî xwedî li wa şeş jinên got îro derketin û zarokê we hatin revanî kî xwedî wa derkeve got ez û te xwedî wa dernekevin kek bele İdrîs û tu jî kek Mirza yani em xwedî wa dernekevin kî xwedî wa derkeve divê em vê bêjin da ku dest ji vê karê xwe berdin yani hemî biryarên ku ji rêveberiya Xweser tên derketin û taybetî yên negatif li ser Kurda tenê tên çespandin tenê ne ser Ereba ne ser Mesîhiya nayên çespandin ji wan dibêjin heger hûn felan desthilatdar bin ji bo hemî Kurdan hûn ê tadîl Kurdê xwe nekin berî her tiştî wek gokek İdrîs dê carekê dî jî got divê hûn jiyana wan xweş bikin hûn bihêlin got a xaka xwe bên girêdan û bimînin yani heger ne hevalê we yê îdeolojî bin bes Kurdê tenin karin karekî bikin xebatekê bikin dwarekî sivîl welatê te pêş bixînin tu çima fêdiyê vê ji wan nake illa ne tê ne hevalê me be tu dijminê min e û divê tu ji vî welatî derkeve û gelek alem jî revoyan ji vî welatî yani ez li vir îro li Norwêj ez wek carna wek tercüman dişxwînim gelek di revên ji wir dibe em ji ber apoçiya reviyanin hatinin ji welatê xwe derketin
إجبار أو حكم بكن وهرين بله ما مستعم هناكي أو بكن مجاري ماجي كرتن برسي مهنا لسيرفيس مهنا لكرت برسوانجي دي كرت بن ام دربازي خالا خوي شارات بن لعفرينه إيريشن تشكدارم سر تركي و إيريشن تركي جي لسر جل وبالتايبتي لسر كردا رانا وستاج روجاكو داگرتی حتی او ایریشانا هنه چند روز برجی شش حبجنین کرد رواندن و اواجی جالی کسی و تو او که راکسیونک جیتنه یعنی نجالی دولت کد بیجن املوینه او کن و نجی جالین کرد جی هما بیجه بدنگ مانه خیره ما مستعد باقي اشتد برس بل بيقو مان طبعا جاي مخابنيه يعني افكا كريارين قوتين كرين ده هندري عفريني ام هميشه المزار دكن وقول بيجن تش دست متن يعني انا يقولوا راجل تبحث انا كسي بك انا كسي مسالات سياسيه انا كسي كار بروتستو بك لجم قال بيجن ريجيما تركيا جبر ايرو ويدا الكليه وكي ديجي اف جروبين تشكدار اگه کاربه تکلیه بوار بک و بیجوا چینابه هون تعدیل ملته هندر بکن ایرو رو ناتنش بو رزگار کرنا سوريا ونشاوى تعديل ملته سوري كن افكر دي العفرين يعني جزء كان بركه جي قال سوري وشما تعديل وادكن مثلا رف عندنا شش جناب راسيجي يعني او مثلا يرو بون جروب هر جروب وقتها تشكل دستي دبه كارك قال تعديل ملت بك وتعديل كن مخابل يعني بتايبت جي وقو مقود هرور كسي ضعيف يرو الهرمكيه العفريني كردن جبر بيت شكل يعني حتى عربي العفريني تعدل وناي كرن شما اف شكدارين ام بيجن شربان شكدار بس تعديل كرداد كن او يعني حجتك دسوا هي هرور وقت واجي ناجي بقرن بري انا هون بيدير ابون بري انا بيا فكير ابون وكار ذكر جبر بيا يا مدقرن ودما قوا دقرنجي جزاء داتين سروا زارنجو اهلي ولا اوروبا هني كارنجو الي كاريا وبكن بحزار دولار اجوات خوازن داكو كواتسا بردن يعني مثلا كيس بازيه وكيس بازن في مسألة دكن يجبوا فراج وابسين اجي تعدا جنسي دوابكن بله برز ادريس تشتكي بيجي ام درباز بن سربي خالي تشكي ناوي درباز بن باش سپاس از درباز خاله خوي پنجاب ببن ديسا ما مستعل باقي وباش ديسا تم برز ادريس دبيجن بريطانيا 200 مليون دولار جبو باراستنا گرتین داعشی که دبنی کنترل پیاده دانه دبده پیاده اول راسته و دیچا بده و پاراستنا وان دیچا بده بله تزاني رو قال قرتين داعش دبن دستي قصد هدن انجي حسد يعني هيزن سوريا ديمقراط اوروبي وامريكي لي خدي درنا كل واكسا خدي درنا كبل او دبجن اف كسين داعشي جوي هريمين والجوي هريمين يعني بلكي كي دو دريج بمساله ومحكمه وباشرجي جزاء كرناوا فعلا انسان يعني كي خوارن جوار دبي كون جوار دبين خدي ببن نمرن برج جوار دبين وذات ربريا خسر يعني اگر بري وهذا ولتنا بن نكار اللي باك اساسا بكل وقالك جاراجي تشتكي باركيش زبي بيجم جاركي شان دك ربريا خسر هات فر اوسلو بحكومتها نرويجير دانو سندنكرن قوتن هقرون بخازن اف كسن داعشي ابي قول جمنن ونكارن في ملفه في فايله ون بسبيرن خوا ام كارن همي بدنوا هون كارب من خودي في مسألة لهمبر هون بيجن افري وبريا خسر جيه كيش بو كرداي هم بيجن ولو قلت بو كرداي رابو نرويج الوافا قران قلتي اف نكاري ميه هر وردناف همي داعشياد چار جنن نرويجي اصلي وا نرويجينه بس باسبورتا نرويجي بواره جنسيا نرويجي بواره ام كارن
سەروادا نووسندنێ بکن ئەم کارن وا 4 کەس بینن جەم خوا هەتا ئەە 2 کەس ئانینن 2 کەسێ دمانن 2 کەس ژن هەنن واژی بینی جەم خوا هەگەر ئەوروپی بڤی ڕەنگی بفکریانە ji ber gelek henin cinsiya Ewropî warinin yani welat daşê Ewropînin her Ewropiyekî û ew kesê Daeş bînin cem xwe têxin zindanê cem xwe de ev mesele nemadima cem Hesedê wekî zelal bana lê belê Brîtanî xuyayê gelek ji wan ji Brîtanya ne esolê wa û dixwazin ev melef yani ev kesên Daişî li wê herêmê bimînin ve negerin Ewropa iltizamek serwahayê çi yê pereyê demek wê pera bidin yani ne 200 milyon tenê dolar Brîtanyadayê gelek welat didin Hesedê ji bo ku ew Daişî li wir bimîn û xwarin û vexwarin bikin heta got çareserkirinekê bo wan bidîn. Belê ez bawer dikim dewletekî din Ewropî îro dîsa çend hevjwana hem welatiyê xwe anîbû. Birêz Îdrîs Brîtanya dibêje rast e ewana terorîstin û terorîstê me ne lê em pere didin we birel bawe bin. Ez bawer bêjî kirinke. Bena çi dibêjî ji bo vê? Ez bawerim ev Ewropî yani naxwazin wê belayê ji xwe re bînin dîsa hundirê xwe de. Yani niha yani ewa xwestin ji we xelkên tundire û terorîst xelas bibin. û şerê li Sûrî û Iraqê ew hejmarek baş xelas kirin. Yani gelek xelk ji Almanya û Fransa û hemî welatên Ewropî çûn tevlî Daeş bîn û hatin kuştin û gelek ji wan wa diraman û gelek ji wan ketin zîndana de û gelek ji wan niha di wa kampa de mane. Hetmen Ewropî wa bînin jî wê ji va pera bêtir bidin. Ji ber divê wa perwerde bikin, divê wa entegre bikin û divê muessesatin hene yani bi wa ve girêdayî bin, wa bibin dibistana û ev xelkiyan perwerde dibin ya nabin. Yani mumkin e ev xelk welê tundire û bimînin, terorîst bimînin û li va dira jî xirabiya bikin. Lê heger welatek ez bêjim pera bidê Hesedê yani rêberiya Xweser gereke yani ittifaqî çêbê yani protokolek çêbê yani ew pere bên dayîn. Belkî ev carna ev tesrîhatên welê ji bo fişarê li ser Tirkiye û Sûrî wa çêkin. Lê Brîtanya wê me da henê li benzîn û mazotê ma bîheyîrî. Çawa benzîn û mazotê ji welatê xwe re biemnîne. Na benzîn û mazotê hebû şofêrê wî tune bûn. Erê ji ber wê yekê yani heger tiştek holê çêbê gereke resmî çêbê, ofîsiyel çêbê, protokol çêbê, du taraf werin cem hev, tewqî çêbê, muahedek çêbê, tiştek çêbê. Lê tesrîhek welê nizanim yani heta kî derecê wê rast bê yan jê wek fişarkî bê li ser va welatên dî. Belê. Mamoste Evdelbaqî guhdarekî me ya jî bînerekî me notekî nivîsiye dibêjin nêzîkê 200 heb Daişî ji kampê berdanê wana şandine Başûrê Kurdistanê ewana niha li Dişkurde şer dikin. Tiştek wa heye? Yani çi dibêjî tu? Dûr e nêzik e tiştek wa? Yani her tişt dibe, her tişt li bejna Gazalê dibe. Gotinek wa Kurdî. Belê. Ew bi xwe direvin yani Daişî henin bi xwe direvin û hinek henê jî ev bekçiyê li ser wa kampa pera distînin wa Daişiya jî berdibin. û karin jî yani hinek hebin wijdanê wa xerabe bin ji va kesên Hesedê bêjin ew kêmewe berdin bes hûn ê herin xerabiyekê li Kurdistana Başûr bikin. Yani kare ev yani dibe ew jî sînaryo kare bibe. طبعا تشكي دوكومنتين ده يعني نكارن بيلا انا هي بلي وقبر يعني ادعاء بلي حتى بيناري ماجي وك ادعاء دنسينات بيجي ادعاء قالوا تشتغل هي جماعه برسا امجي يعني تشكي بالكش شكك ميرزا يعني دمك كرد داعش يعني نمابون لبي هريمي وسي چار كريارن خراب كرين زيدي 19 کس پیشمرگه بریندار بون واتن کشتن يعني اف مسلاك نجبر خوبيه مسلاك نجبر خوبيه يعني اگر اف حواله ادعاء كان از داخل مشكي بيجم قال كان دبهن كرج نابود هنن وشر پیشمرگه دکن
يعني بتشكي جي قلك خرابي ام بخد زانم بلكي بدقو بلكي هذا كسي الشيعة بن دجي كردان حرتن ناخذ كردستان بيش بكذا دجلي برقي داعش نخدكن ودرن اريشي بيش مرقادكن ليه بلي وقت تدبهيزي قوي هنا كرجي دناف واد هنن اجي براستي كاتستروفاي بله ام هاتن پرسا خواه داویه براستی آبوریا خلق روجاوای کردستان گلک خرابه هم مثلا شر هیه که آبا 11 ساله شر لویه و درفتن که چاندنی بکن درفتن که حیوانا خواهی کن درفتن نظام چپ کن که جیانا خواه پیک بینن گلک زحمته ایجا هنه کی دنجی ایرو ریوبریا خسر گلیاد کن دبیجن که هم تشتن خوارنه گلکی بها بونه که نکارن بکرن هر وها جودکار جی دبیجن او امجرات دبیجن گبره او ناتشتاکی دن دوی منابه نویسان دبو که اویجش دفروشنامه هم بهات فروشن هم کم دنامه جبویج ام نکارن ویجی بکرن و نکارن که برشنا عرضه که گلمه مو جهه مو نیشکو نوکی ما چه ببن برز إدريس السيرفي مجاري تو أقاداريته هنا براستي يعني أم صحدكن إنه بهابين هي وروشة آبورية قلي ما الويدري قلكي خرابة نا بري دمكي غاز بهابي دوي دمي دا خلق دركت وك بشانداني ميديا جي حاضر بي خلقي ريفبريا خسرها قوتن قو يعني ام نما ذكار تحمل بكن هجر هون نهار بدن ما ام كسب دي نامينا واولي هفالي هوهرن قاوا ديجي مقو هر دسهلات كي جبوي دسهلات بيناوي بمينه جركا احتياجات ملت بيك بينه يعني هجر تحج دسهلاتك كي تا اف دسهلات نب برأيها خلكي تبي دسهلات يعني نبه البجارتنا تبي دسهلات بقوتي باشا جبويت بميني وحجيكرنا تج دسهلات يريها قرك تجيانا خلكي خوش بكي نها الويدري بري مثلا يعني روشا خلكي ابوري باش بخلكي امي بجن هرو گوش دخوار نها گوشت بيه وك خون كيش خلكيره يعني هركز نمط كاري گوش بو هنا كان بحيوان اخون نينجي يعني او نكارن بو افرينجي جبر تكلاي خو يعني كردستان رجارنا نخوش من تكلاي وا كردستان هرتش كردستان باشورتي جبر سلوغان وا تشتين وا تركي رينادي وا يعني سينوري وا تركي لفكري نينا بري مثلا بيجن الكهرباء بيشتو 4 ساعات المنطقة هذه نها كهرباء نينا نانو آف احتياجاتي يومينا وقتي تفاب بخابكي وخلك نكار بين نان شخورة بيدا بكي خلكي بشب بفكري خلكي برافي بفكري وشخورة جار سريك دي ببيني ويخو الحدود ابدي خب دي كشتن المهم كاربي خو زاركي خوش جان بكي ريبر إدارة ذاتي يعني إمكانياتي ننين هنا يعني أو بترول دستيواده بوچه دستينن أو سينور دستيوادنا هون وهر دم كيجي أمساحة دكن هنكا برا رفاننا وشونا قهانة تركا ويا ديجي چون بمليار ورقاء خسنا خندكا ده وعرضات كولن ونظام چه دكن جديلا هون فاتشتا دكن جيانا خلقي خوش بكن مانا أو بتروليا وي ملاتية أو عرضة يوي ملاتية مانا هون مجبورن جنم طوف شخلكيرا بيدا بكن بسعرك معقول بدن ما جبر الصبا أو جي قلمي خو بدن هوا برويك حميدة سهلات الدنيا دا وظيفة وروشا ملتي خوشكن بلانا دانن إنسان يعني بروفيسور يعني ين زمان دهريكي دواري خدا
بکەوێت جێ خۆ دا کاربێ پلانێ دانش ساڵێ رە نۆڕەوش گەرەکە vî rengî derbas bibe beste hero werî baçê danî ser millet û te tişta giran bikî û xelk nikaribe nan û avê peyda bike xelkê li dijî te jî derkeve û xelkê wê birevê jî jem te wextê tu mayî bê milletê yanî wê çi bimînê ji te re yanî Bere gelek spas mamosta Elbaqî tiştek ku tu lê zêde bikî لا بێگومان ینی جارنا ez dişopînim nûçeyên rêveberiya Xweser yanî doh min tiştek baş xwend yanî wexta çûnin febrîkek yê pembo li Sîça bajarê Sîça vekirinin ji bo tekstîlê çêbikin ji bo caw wa çêbikin yani ev tiştekî bi rastî yek serê xwe pê dide lê belê ew biryarên vê dawî gonan zêde kirin mafê heqê nan em dibe repteyê yanî kîseke heft heşt nan têdenin buha kirinin xelkên feqîr nikarin yanî îro ro eger nan û avê tenê bixwin ji war buhayê ya duwa hemû xelk ne kar bi destin yani eger kar bi destê li cem a koçiya an jî rêveberiya Xweser hinek meaşkî distînin hinek jî cem rejîmênin heta îro ro rejîm li hundirê Qamişlo de ye ew jî hinek meaşkî distînin meaşê wa gelkî biçûk e hindik e li hemberî buhabûnê tu nikare vê xelkê hema bes biryara derxe bê plan û hema têvê xelas ev nan îro ro heqê meselan bêjin 2 euro bû bû 3 euro 4 euro tu nikare vê bi vî rengî bêjî yanî ji ber xelk feqîrin belengazin pê dêşin teedel watê erê perê zêde dikevin eger poçeta we wek rêveberiya Xweser lêberî tu teedêl millet dike tu dêrî got milletî cem te bireve gerek ev wegokek dirîjî got gerek hinekî planên wa hebin kesên paspor hebin zanibin heger tiştek buhabûnek kirin çi qatecda wê heye çi konsekvensê wê henin ji ber heger wilo nebe hema bi rengekî wek bêjin xwal û xwarzê herin û got re herin yanî gelek teeda millet bikin û millet ji wa ciz bibe û her wekî dijî dijmina ji xwe pirtir dikin yanî insanê feqîr wexta tiştekî wî nemîne çi bike bi dijmin jê re bi dijmin ji vê rejîmê re bi dijmin ji vê destxwelatdariyê re Bele gelek spas em hatin dawiya bername lê dibe ku çend pirs hebin egem bikarin çend heba ji wan bersiv bidin de gelek baş bibe bi kerema xwe pirsa dikarin bînî werin ser şaşê Kolayekî bi erebî danî ev dixwazin Bedran acar dibêje li derê ji seda şêstî biya ereb yek ji we kara dikarin wî ji me re hinekî şîrove bikin ka çi ye sebeb çi ye kek Idrîs ji derîkê Bere derîkî ev re hema bersiv bide me got yanî gelek xelk yanî diravin ji ber jiyan wê de hinkî nexweş bûye ji ber ew azadiya derbirînê nîne hinkî rêveberî jî xelkê teng dike ji ber mesela leşkeriya neçar ji ber gelek sedemên holê gelek xelk malikî hatin Ewropa ev sedemke û sedemê dî jî gelek ji wan erebên bajarên mezin yê Sûrî jî biravîne hatine xwel va bajarê me girtine ev sedemê hinê evin yanî Bele em pirsekî jî êku bi erebî nivîsîne ê rojavayî bigirin wextê me zêde nemaye xortekeyê dilyar em bela wê eger tiştê wî hebin em ê çi bû navê dilyar em xuya îslamekî peyedê ye Dilyar em belê dibe sualek el mumtaz muweceh lena kesirên û cizên min el-îtilaf aleyhim teḥemmül mesûliyye dibe pirsa me ji bo enekesê ye ji ber ku ew beşek ji koalîsyona ya opozisyonên û ew berpirsê va probleman in yanî wilo jê tê fêm kirin ya ez bawerim me kek dilyar tu ne rast dibêje erê rast e ew beşek ji koalîsyonên in lê belê ew berpirsyarî ne bes watanî ji ber ew ne ser erdê ne hûn ser erdê ne ka pirsek dê hebû jiya wî hege em karibin bibin hege ji kerema
زي بيجي خلاصة القول أن المشاكل العامة الكبيرة بكل أجزاء كردستان هي متشابهة وتزداد للأسف الفجوة أكبر من بين الحزب الحاكم والشعب. معرفة المشكلة أصبحت معروفة ولكن ينقصها من يأتي بالحلول المنطقية. دبياف كسين قدف جولاتي خبر ددن لهمي كردستاني هنين ومسألة أو بارتيا دسهلاته أو مشكلات ما براويد وما من لبه ودبي أم شار سركرني كيجي مسألة ببيني. راست بيجا. بله. بله أم الجلوينة راست بيجا. از دبیجم بس وقت ماجی نما ام پیشی سپاس کک ادریس کن بوی نخشینا فا نزدیک 2 ساعتی البره قدریا مدکه و جسده حشتیجی اوی خبر دان موی دا خبر دان برای القصور منانی رماناش آفجی بخواه برای تبخیراتی مالاتا آوا هیوید کم کام جاره کی دن دیسامی هف ببینن از باورد کم ازوتو ان ولاتا کی دمینن نها چمی من رسمه کی لپش تدید اوی کچکات دریاه کل لپش تایا مگم محقق واجل تانی مرکه بس پاشی به هفره خبر دن لا ألمانيا بس كاسكات درياجي لبش تايا أو دنمارك بله بله جالك سباس ما مستاق قلت لك سباس هواجي اسباسي هوا دكم يعني ازجي كيف خوش بين مفاني هوا هنكي ما كله درد خوانين زمان جالك سباس مالتا هوا ما جالكي مبقى جالكي تشتاج قلت انت قرت هبيتكم بيناري ماجي تشتا سودجي وار قرتبن بله ما مستعد باقي جنابته قلت لك داويه از بری هر چی سپاسیج بو همی کسین کو نجمر نویساندن کومنتار کردن همی دوست و عزیز بون و روشنبیر بون سیاست مدار بون ما مخابن ما قالك البرسي وما خدي لي درنكتن قالك سباش بو قالك سباش بو همی تماشوان هجا بناوي خوا بناوي كيتيا قشتي اني بسكارو جموان كرد روجاوای کردستان و بناوي پیف تي في و چارپل ميديا سپاسيوا تبادكم و شباش بله اجي جارك دن سپاسي واتكم و سپاسيا بينران كوا بساعه قداريا مدكن و ببرسي خوا و تبنيه خوا ما دولمند كرن مالوان ابا حتى و ديسا سپاسي حوالي خوا كل پشت اكراننا ابا 2 ساعات خدمت كن سپاسيا وان بكن بري بينرن هجا مالوا ابا حتى حفته كيدن هم بمن خير و خوشيه دا خاطري شباش